kĩwatho gĩkĩ kĩraũkire gĩa kũruta Professor Kĩama Gĩtĩri nĩgĩo kĩratũmire mũcara ũcererwo. Kaũndũ kau kengĩ council yakorwo nĩ gwĩka nĩ promotion, nĩo mapromotaga staff. Kuma council nĩ yaũkire May last year, tũrutire twatiga thĩna yambĩrĩria mbara. We have never settled. Tũrauria what is happening. And we have seen other councils no gũtĩ gwĩmbiĩra. Rĩu nĩ tũrauga thirikari ĩrorie ĩmenye ĩthiĩ ndarĩ, tondũ gũtingĩkorwo twĩna professor wĩtagwo Professor Julius Ong'eng'o nĩ ũrathirie tamu yake ya mbere mĩaka 5 ekia mateta make age evaluated nginya ũmũthĩ na tũtinera ũhoro wake igũrũ. Na tunasema kwamba wahadhiri wetu kwa sasa wana matatizo mengi, hawajapokea mishahara yao na hatuelewi ni kwa sababu gani, na kwamba tunawapitisha katika wakati mgumu, na tunadai kwamba leo hii lazima mishahara hiyo iweze kulipwa. Wasipoweza kufanya kama ambavyo tunavyotaka, basi tutaamua tutumie nguvu yetu kama watendakazi pale na twende mgomo, kwa sababu hatuwezi kukubali kwamba tuendelee katika hali hiyo ambayo mabadiliko yanafanywa kiholela na watu ambao kwa hakika tangu walipokuja kushikilia uongozi wa chuo hatujaona chochote cha maana ambacho wameweza kutufanyia, isipokuwa tu kutupitisha kila mara katika migogoro ambayo ni ya kutaka tu kusimamia au kutumia rasilimali za chuo.